Things are not the same anymore. Good evening to everybody. Baby, I will be this is Reverend Isaac Opoku. Now, and no Sababa won't check be I will be na o chef dia. Na a fall and a suda Messi the 2 TV and the Yura Anai any Demon Breaker. Now I'm rating no any. Na I was saying can wasam kakra bi if you say our court na me wia na yura owusu bempa enso so owusu bempa ono so aka asema eni mafa me ho eni na ono so mama no court wreath sebeya o maimo mra no twitwa e de ageme na menya kwan atoania meye eso na onu se me ba me mfa obre bebre na me no akasa wi nipa bebre na ka papa men ni wo mo nsem na wo kana chi o labra wo mu adabo mu no ente ho mafom kase bia asem bia obesoso na ensem wo kan nyina so kra no impact ben na enya wo wabrabo so wona wo mo wa build wo mo wona wo mo ajiwdi a wo grum wo ma sabre no afa nu be ka sama mo ne kwara ka safa de wanyi woni ana na since ensem bae no bibia ans sign niema koso pepepepepe che se mimpo na mema nipa ma menche se ne oman no embra na se covid-19 enti no enye sanka eden impact ne wo ewo nipa no ana ensem mo ka no abrabon enso na enso bibi nti me pese ye fa Demon Breaker as a first defendant na Yura Anai ebeye second defendant na 2 enso abeye third defendant ni akofa Yura Osbempa as a first defendant na Yura Ohunwahi as second defendant na Next TV abeye third defendant na the entire me di asem na chi nyina na say Ghana na ye wo no nipa bebre no a yo madwen se wo nya adaje hyewa brabo no yie na esiw yie e wa brabo mu a wo ani abra wa hyewa brabo no nyina yie na esiw yie no won fa kwanketu bi so bi abe 5 minutes pe no wo dia say ade a wo yiri nyina no say ya hwe na ya nka ho asem anto ho a daache no ebe kwa besi obi aso na ne edin kan no me fa ne say in education metomboase from form 4 esa betro SS Eco Christian Service University eba Pentecost University Eco Cambridge ena mesanso ebesere ko Gimpa metomboase hye made sua ebedu ba bia maduri ye ba asori mu nso a mini obi abete ase a me fanda minwuye nanso metumi aka se chairmanship no yemfa ento na omonto aba mi chairman na me nkoye co-founder na me nipa no anya adwuma embom asisia no church a ye run no executive and run church no manfa ma me ba manfa ma me nua anfa ma me yire kire ha masia ma sha sori no se ne be ya daachi no se bi wumpa so no emu entimi entity wo de ba abrabom so a nipa wato no bo ase aye na dwuma abona brabo wo de community side wo de ba dwuma paamu ana wo de kwa de hyiamu nso a ma yiri nyina pepepe indi so obi be kame wasem a e wo se odwene ho mienu se papa na mekana asem no minim na ana sen na ote na atimi aboa na asema mo kan no eni effect bia ma brabo so entimi nyam bibia enva me ho enya obi na be chem se me ye genuine man of God and I'm a genuine man of God and nipa o ma di machi abedu na so no nye sansam na be mo maka say o ma wie university o ma do ma bini adwuma no wo mu tie obi nsam aka say papa na yanko he na be bia nipa so di machi but eye asam a eye asam a enye dokre na wo se ma oman ne mra no hwehwe asam no mu nye hu ba bia ye de asam no ebeto enti no matimo so many platforms so na me baba akura ka tem say na Africans yeso papa eka among the fake pastors no say papa
onye fake, but it doesn't matter. So what? Now, ne 2 4 as mo ka fa me ho no. Mi akura mi nyara gidi a kire kura mpo no. Nipa bi kura wo board dam wo saa bia wu ekura no, ebi ni ho. Na senka asma ka na ya mpa so a kame nsa mfa kogina court nka se me ko faale. Se ne ene senka mi aba medifo. Asama na ye ka na ya mpa. Me sa dia ko court bi o. Minimi se nipa no kura no onye me type, onye me size. Minini baby ana even kura no sa afia omo bodin mu no. Ebi e baby a me ya adwuma kura mpo no. Na omo ko omo ni baby na me ya adwuma. Enti enye no kreda. Na enye no kura no me ntron ka se enti no me jane sa na aye adwuma sa na ekoda bi me pa no mu abubre na me kina bi obi di asem bi tu obi so Ghana ha woni akonso anya kwampa afaso e de abeyi ne ho ano afei ye ba se yenwura anan as a journalist away adwuma and I heard them some say films na minya fame no na how many radios in Ghana me benya fame and I'm go so fame e wo wiase e wo Ghana nyina no. How many radios in Ghana at that time? No? Me film them there. Menya film no double. Median ni mamhe. Or branded the wabado and say Juma. Send a family name man. Any here. Then ye independent word. Nenso capra and our bag moon. And tis will be the assembly be so because some man. Him who said any pan or becano a yampa and a yampa. That is a fay ye ba a biosu be do. Ya papa Uzbempa ni obi a meneno eye enamfo ye kobo ball Ewak Stadium and ye share face to face no obi a woni media de ba be kire mase ono be kire me mase say woni me hene ono manamfo no ana say me ne hefa no ono be kire ba bia me fire am nipa agiadi na de em de kura ne say me gote abete say me nua me ne obi a menya sika no man to mabusuafo anto antwene Minua ba me otini fie a odi bonso me na tew mas enkra ha ane ma enyina ya change abusu enyina change wo mudin edi wo mudin atumi me so no mo ko school mo mini market if Sunday bia ya sori a enkware gine mo mutimi fie se am kase timi fie no minua me ne bone wo mentem hwe minua ma no pepepepe se si am kase no me ma me amesewa wo me no oda me fie oda me de wo second floor masia me ware ba wo nsem no anti rose oda me third floor e wo ha mi obi anya mi peja me no ma ntoma busu anto antwene mi bra 7 ni mobile phone ko so a obeka je say every month bia me bra boache I send them nensam a enipa wonim no obeka ma busafo kura bu afunu mo bere ho hia me nya ne meyi ano a kire because nyimo bi na ebe mama ye botuo na me nya ba adwuma na won so me sa so enye amanyosem de me wono ye mea me sweat amanya o mabra bom therefore enke ho kra enyam bebre esa na fei social media ye dey start you radio makre kumase Otek FM Ash FM mo e ba ya be fa che na radio gold ni Metro TV any TV3 mo no na ye say ya but the can say embra be ba ma o ka obi ho asem ba bia obadwene ho mienu intimidate the make can say asem no aya o mo kan no ethics anya adwuma ewo journalism or media fraternity na anya adwuma nso mo kan nyina so bia ni wa me so botuo no e fa me ho ana me nim ho bie e na me nya asem so nto saa ma ne nkoye se e da wo saa na daachi ye de bi obi a wantimi ameka ho asem therefore me fight for me right na abaye esade ato ho na ma obia e ka obi ho asem a wadwene ho ba ko mienu se asma me kan si yakase mra meyi ma no a se ne meka na momu no sa asma mo kan no e fa me ho e na ebe ma me kwa madwuma afiri mi nsema na ana se obi odi skebre no be jaso mfa ma na ana se nipa mabo akase o papa na de menyiw ni ana never enumpo na eba be promote me ba me moti ase se e kwana ne nefa so ba ye no amfa yi enti no sa nipa mbo mu din no mesi wo mu na media kire se eyade se menim di mo breaker ka me nsa nye panyini o sabi onwene na me nkoye we e wo court mfa ma se me de ba na me kokoto ay ka se wo de adanse e ba na me kwana se me bai enie ensemo ya ye Rosebank Park ka fa me ho no me kroma me ko school sabronum ele me de Kumasi am betra Ashtown ene anomanye
I bedru Kumase any abrepo no he na me makomoda and ahemfa and I me no baby awa yemfa ne mre me no I'm not going to sit down no ni akona kansa na o de call you do court we are court be evidence with evidence ni be we are na fe no ye nipa akroma no no o kana kure ana on kana kure enti me sremetie fo nyina say motumi fo a say papa enso sa ansem no so na hu hia akura say ubenya adaje na ba ukoye wadwuma papa bia na odi wachi no me nso so bio we amakasa ne no I just started court proceedings I know ansa na mama yasa de aba am ye court no nia otemuafo tiadwamu no e ka no na afi masade abetudwa nyame nhira mo na onhya mo den ommie mo nti ahye ani na mo nwene oman ne mra se constitution no se na esi yede ye adwuma e na asomeka na abonten so no se na ye adwuma na minim se eye denara oman ne mra kuni no ebe kontwtwa ama asemwe no medimu bem ama wona wo pe me se ne nimguase nyina wa mabraba ama boni ye o ma de suamu e wo nyame adwuma mu amaye ne ya bedu sabre ma biebe branches nyina kosi ewiase ba bia na masaso aso adwuma mu se me ye adwuma ma empre nkofo no saa ni bonyama manya no obi amfa media gro ama me se no me protect me image for dachi enchirima eba no yehowa wo nhira mo na ono mo na dumunti amen.